nami je Onvalo in Team HD. Ja. Ja. In gremo igrati. No, Luka vodi party. Yes. In jaz hočem, da vsi... Kaj so se Tilan? Kaj so se Tilan? Sem mislil, da si v Jan želej govoril. Ja, v realnem si živiš, pa blizu. Itak. Arming homework, evo to sem. Ja, no, ej Luka, ti ko snemam dol napišeš moj link mojega kanala dol. Ok. Dobro. Omičke štek, ko snemam. Tilan nas je ubit, veke jaz sem. Ja. Dobar. What the... Bil sem ga, yes. Jaz sem še živ. Nisem menga Smo zlokom. zelo, ker me nekdo skozi zlokom strela in vidim, da je fix dober. Ne, crknil sem. No, zdaj pa Luka te gled, vse drugi te bomo skozi gledali. Ampak za mačka. Kako mačko, ti si mačka. Mičkan sem rekel. Kar na hekarja. Luka, ti si važička, imaš tako 8 jedrni računalnik, jaz pa 4. Ko nisem ga ubal, so tole videl. No, No, Luka je prejšnjo igro zmagal. Zdaj pa bomo spet začeli. Bomo spet zmagal. Nič ne bo zmagal spet. Kako če bo? Ker imam jaz rank pro. Nimaš. Mama. Ti imaš rank. Luka, si veš, ne? Mene skoraj zelo ubil, en navaden me je skoraj ubil, ko je imel en brez armora me je skoraj ubal. Jaz sem pa skoraj cel diamant, in samo čelada, ne? Jaz pa sem hlačke njim. Oh my god, Tilan, kako sem se zelo strašil. Oj, imam samo 8 building blokov! Tilan, nisem se zelo skoraj posral. Kar ko me pride, pa me skoraj ubije. O ne, malo življenja imam. Pa nobenega krampa ni, umrl bom. Ok, rešil sem se ga, ampak nisem pa ga ubil, zato ker je ta... Mene je pa en hacker hotel, pa me ni. Res ti imam nobenih building blokov, Luka, jaz bi mogel ziti les tukaj. Jaz imam pa zdaj že, da imam vse diamante. Ja, imam pa zelo čelade, nimam pa... What the... Pazi, da se ne ubije kak hacker, mene se skoraj ubije. Si gledam, veš. Vukalu je cel diamant, se grem staviti. Ok, si 4 building blokov. Vukalu je že umrl, veš. Ej, to samo zelo, ko me lahko strela, druga pa ne zna, veš. Kdo to? Itek, če poprija. Vukalu nas gledaš? 100% nas gleda. O ne, Luka, je bom crknul. To sem jaz, Tilan. Ne, crknul sem. To nisi ti. Ok, nova igra in mislim, da bo to tudi danes zadnja igra. Tukaj pa ne bom glih bezod snemal. Mogoče jih bom, ampak take. Te male. Nisem mislil, da me bo Vukali šel ubit. O ne, nekdo je že udaril. Leto geja, le geja. Si ve, da se lahko tudi pridružite ownerju nekega servera Vukalu, se vidite tam gor za frajerje. In na njegovem serverju imam YouTube rank in njegov server se imenuje superempire.eu. Sed Vukalu. Kaj bo? Vukalu nismo več, ne snema več. Vukalu. Ok, to je brez veze. Tilan me Vukalu sploh... Zdaj obljubljam problem. Tilan, jaz sem z Vukalom sosed, veš. Zdaj ne snemamo več. Ojoj, pozabil sem si dati napoj, pa si pozabil. Tilan, ti še vedno snemaš, jaz ne snemam več. Ja, jaz pa še. No, Luka je njihov snemat. Zdaj pa Vukalu ne bo več V govoril. descriptionu piše njegov kanal. Alo, Tilan, zdaj pa Vukalu ne bo hotel več govoriti. Ja, čakaj, si samo še to ne naredim.
to je mi zadnja igra. Ok, Vukal, to je njegova zadnja igra, predgovori. Nič. Ti čuden govori, se vidi. Ki Laura! Ok, dober. No, jaz grem proti sredini, Luka. Vukalu je obanal v bol. Še on je dol padel. Vukalu je dal v bol, piješ. No, dobro. Vukalu ti ne snemaš, ne? Ti ne prekini snemanje, se si umrl. Se ko umrem. A pa nišel. In potem na v logu sredini je nisem Vukalu ti ne dobolkal. Ko je tako hitro mlade da tako ubije. Tukaj gore je ti da Vukalu na tabo. Po lojtrah pojď gor. Kje so lojtre? Tam tukaj so. Na sredini je lepo. Na sredini imam 5 ender perlov, veste. Tukaj le gor je. Skoči dal. O, bum. Piga! Ej, Vukalu še live ima, ti ne. Ubiga Vukalu. Za teboj, Vukalu, za teboj. I snupam. Hvala za ogled in mislim, da si Luka že prej poslovil, no. Hvala za ogled in vidimo se v drugi Star Wars epizodi, kako je že. Dio!